ngazamathongo Mkhulu lo Mkhulu TV ngoba uma ufuna ukuthola amanye amavidiyo ngasikhathi saletha nisubscribe and follow and like i-channel uyacela Mkhulu ngiyanibingelela nonke kule khasi lekhaya ngazamathongo uma ukhumbula abalozi njengabachaza kancane lapha ya kodwa akakabi deep ngikhuluma abalozi basehlathini basuka khona base bekuhluphi uyophupha ihlathi noma amahlathi kwesinye isikhathi uyophupha ujahwa ihlathi kwesinye isikhathi uyophuphe imithi okuyimpande ehlathini abanye bekuthuma ehlathini uhamba okho iy'mpande uyokho imithi abalozi labo kodwa bahamba bamba nabangoma kodwa kukhuluma ngabalozi okay nabalozi laba njengami nje mina bathi-ke nasesikhathele wena ngoba ulaleli kwafika into nje yafika genxa zonke iy'hlahla neyihlathi lelalilapho engangikulona genxa zonke uma ngithi awugencelani lo uma ngiphatha ngibuze kwathiwa ngithi awulaleli siyakukhipha ehlathini asisafuni uze khona ngendlela okunzima ngayo abalozi ngiyababalekela nami kwabala ngize kubona mhlanje ngesimo abavela ngaso kubini bangijaha abalozi khona abalozi abafike bavela lapha ehlathini amahlathi awafani khona ihlathi elide enehlahla ezinde nje ezi-straight khona ihlathi elifishane nehlahla nje emfishane uyakwazi ukungena phakathi kube khona ihlathi enehlahla nasey'mfishane kodwa awukwazi ukungena khona mhlawumbe indlela okungena khona iyi-1 awukwazi ukungena khona mina ngileli okwazi ukungena khona uyakwazi ukuchusha nje ungene ngani angawuchusha ngicathi uzolibona ngoba yilo leli la noma ngizolibona yini kodwa ilona leli yabo ngikubona kanzethongo angimtshengisa umsamo wasekhaya cha hayi ngoba Mkhulu ngitshengisa umsamo kodwa ithi bukani abalozi mase befikile uyakwazi bavashe leyocela kodwa awukwazi ukufika ehlathini ungakazi ukuthinte ngisho ukuhamba awukazi ukuthinte ngisho impande akazi wenze lutho ungayenzi leyo nto don't risk your life akudlalwa la akudlali ukuhlala ehlathini 2 hours 3 hours uhleli akushiwo nokuthi khuluma uthi wahlala uthule nje emina hayi ngisho ebusuku ngisehlathini nje kuma angazi noma njengoba ngikhuluma nevideo la angazi koqhamukani la angazi angithembi lutho ya kodwa ngenzethonga abalozi sebefike bakujaha ngehlathi bakujaha futhi ngekamba phansi kuye bevela ukuthi ikumo kuyenza inkamba phansi ivele la kodwa kuney'khwama baney'khwama zabo kuyenza ivele ehlathini ngoba iyahlala ehlathini phela inkamba phansi kodwa igcina le phansi zizibili okay abalozi mase befikile iy'ndlebe zakho la ngaphansi luma le phakathi le engathi ungafaka into ezofika ihambe izizogcina lapha angazi kanjani akupheli ukuluma khona kupheli kancane kuyaluma njengomkhulu nje ngendlela abangihlupha ngabanzima bajulile bayahlupha kodwa bayamukeleka uyakwazi ukubamukela kodwa awukwazi ukubamukela ukuhamba lungekho bangakukhohlisi wena othi uyazenzela othi mina ngiyazenzela no ayikho into enjalo funa uthola ukuhamba kumuntu onabalozi ojulile onenhliziyo enhle ongabulali angazi umthola wonke umuntu umbulali manje ngithi umbulali ngiyazi abanye umuntu badilwa ngithi umbulali ngoba le khwama omkhulu abasinikeza zona siyachika thina senze okungekho right ngazo le khwama sinikeza zona zabalozi ejulilelwayo uma ubona umuntu uxabana naye usumganda ngesikhwama ingaka ngithi-ke nabaningi bethu siyabulala ofuthi akukho right ma lo muntu ozokunika ukuhamba sebulala umuntu noma sekwabulala emsamo ukunikile kodwa ukuhamba ngala sebekhubazekile abalozi laba abasafuna ukuzenzela kuwena bakhubazekile ngiyabona kanzethonga ukuthi le ndlela inde kanganani ngiyayibona into kanganani abalozi bayahlupha bathanda impi amabutho amakhehlayela izimpi noshaka osenza ngakhona bayalwa the warriors they fight until they win they don't stop fighting abalozi abajulile ya umkhulu usabona bo nje manje mangisuka la ngiya kwenye indawo abangithuma kuyona ngeke ngidalule emsamo uyakhona la ngiya khona ya ufuna uspend isikhathi nabo almost every day uyahlezi ucela kubona kulezi ndawo lezi mawusuka uthi ukuhamba usuwalutha hayi lodwa ukuhamba usuwalutha umkhulu seyabadla more than 8 ukuhamba ngisho mina impande ngisho ukuhamba more than 8 ngidla zasekhaya yeza semsama hayi abangitshela zona ngoba sengiyiso sigaba ukuthi bakutshela ukuthi yenza lokho abalozi mase befike kule bakuthuma bheka le mpande nje so umkhulu bamthuma hamba uthatha le mpande isenze kanje kodwa ngingane yisibani bayazi nabo ngingane yisibani abalozi bengitshela ngabo kanzethonga ya ngiyabonga kakhulu umkhulu uyanyamalala ngoba kumele ngiyenze le video
kodwa it's okay. Angazi ngiyaqalaza angazi. Eyi kunzima ngane zethonga. Akulungile ngane zethonga. Siyabonga kakhulu ngisasikabi ku-channel siyacela niyakwazi ukusherele abangani nehlobo noma obani njengabasherela bebone nabo iy'nkulumo zami ekhaya. Ngiyabonga kakhulu ngane zethonga. Hheyi anganoma ngawubuya yini. Ngiyabonga abantu abami. Ngiyabonga.